Wewe dans les réseaux aba murongozo bo fahardini dawene jama dawe amabondro de jama dawe joka hanza yambe jawe ba nimwambie ni ukaya mimi amrudinde pete mikafaniswa na mtu haukamizo na aminu kanga mfanyo rekazo mbi rekazo njema mi ufanya tijonda conséquence ranzi ngekamjo ka changer ti change pofa Fahardin Said Abdou hoikoni manzoni hurapele ndongo nzima wa Komoro watsozijua. Ça je donne 24 heures à 48 heures ndudeni pari sa réponse ya vile ufaha wa Komoringwa jojua le pourquoi tiro hamaore tire jeivan ze conversations za hangu nani za entre août vers septembre entre le 25 août. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amambo Mwenyezi Mungu kwa Komoro ni babani kaongwao wazio harma amani na usalama. Sijabano après avoir vu une notification d'un commentaire dont j'ai été identifié. Shangam jo msamihi parce que ngamina attention lo haju na mintu tsahandongo hako. Les meilleures solutions, je suis cette tension hangu do pata cigarette. Avant le homme de Kaudorongo on ouvre la cigarette. Ça je vais pas hésiter. Si Janrongo ze Monsieur Fahardin Oikoni ne jama Fahardin mrudinde jeze Tijandongoze Monsieur Fahardin hoikoni ni jama Fahardin aminja jabanu ni watoza adabu walanja jabanu ni wade mrongo haupole ili otunguti jokamwe njitsi njatsirongwa naye Nambiye Fahardin hoikoni ni jama Fahardini hoikoni simambanu kaleo amjo kadovura msili nsi tension ni wambie ukaya mimi mikafaniswa na mndu mimi mikafaniswa na mndu itoka yonti duniani haukamime kati amini ndongo nzifanye mi ufanya hatati undu conséquence ranzi ngekamjo ka changer fikira ni change fakati na ka opposant tire me hata et conséquences ya mwisho ndo magobani tire magobani tifanya tujana na shinda tiroha tifikiri Tibiti change namna. Fahardini lewo weya dans les réseaux. Aba murongozo bo Fahardini. Dawene jama dawe. Amabondro de jama dawe. Joka hanza yambe jawe ba. Nimwambie ni ukaya mimi amrudinde pete mikafaniswa na mtu. Haukamizo na aminu kanga mfanyo. Rekazo mbi. Rekazo njema mi ufanya. Tijonda conséquence ranzi ngekamjo ka changer ti change pofa Fahardin Said Abdou hoikoni manzoni hurapele ndongo nzima wa Komoro watsozijua. Ça je donne 24 heures à 48 heures ndudeni pari sa réponse ya vile pofa wa Komoringwa jojua le pourquoi tiro hamaore tire jeivan ze conversations za hangu nani entre août vers septembre, entre le 25 août, et le 8 septembre, na kauro hauja Komoro. Gaminizo. Jazizima. Ijokiro wa Komori, wajue zwato jua. Bofaha, ze vokali, za hemdu ya mbande wa confiance.
na kaukamina ebada na leo maure na haja zaka utonga ni parisi wandengwa nifungwa kazi jata wangizo yao bufaha zenrongo za hambwa 2 jours après na murengwa njazilata aminizo bufaha ni mwana haho haukawe bana mbaba hangu njajaba ni hude njajaba ni hulapize tijaurambu ukaya je suis un combattant rekanga mi harme kote mbi rekanga mi harme kote njema mi combattant mimi ekatsamba mwano mi wana reka mwano mino wai reka mwano mino wema bufaha rejei mbabi dingoni dawene jaman dawe mjoka hanza mheye vana manze mna fronte sina subuti na benga nywa shasha ukanyima zuki wangu au wezuki wangu sina paro subuti na benga mhutoreo ukamiti mtovada shani mwambio nukana mdore jei mbabi dingoni ranzi ngeka mjomna fronte amrudinde jeze na mdore jei dingoni ranzi awenda awebo fahara we wahayale wakaurongowa naone notification mu habari za Komoro ngene jamanda we opposa hamanda we ujuka hanza ya na fronte mimi Muhammad Saida ujula hele jina la mbeni literaire njaparo angaje mruji njaparo angaje mji utinitine na rongo za mbeni banja paro kaurongowa na angajo mja mbeni mimi wala ntina paro rongowa na angajo mja mbeni mimi bufaha endanga liye ze discours za 2019 uja 2020 ekango jo pare sa discours ya ukamimi tsamba kabana uro voti enda watsahe uju bufaha rudi ureje ufikirinro swafi omroho hangu maorenje Komoro bufaha rudi ukentu fikirinro swafi o marete wa hangu baminti daba j'en suis conscient à la fin jaka ujo kabanu wewe nga leader politique ngwanzo votiwa wando nakawa fronte s'affronter ma leader politique wanzo votiwa kana wambie wa Komori program na barnamaji shenrongoti do hamba ukaya azalina lawe besi joba dilenti inu tindo wanadamu izo tsambanga maswime izo tsambanga aswime haukahini ndongoni fanya miu aswime reka zombi reka zonjema amsomba vijao mdojo onda mbwana mimi shanda mi la tsambali wa mfano ndongo na tuparo zifanya amvuro msino rongoa parce que tension yangu wa hendo anze he na mimi tuanza ndongo naye attention surtout faites attention na want to terroriser amweshelezizo ukambe sema si wa Komoro si udi wa za haraka timwambia na mrudinde jeze ze conversations za entre le 25 août na le 8 septembre na Kauranse Komoro njazilata ze vocaliza hemru na yamba ulande mru wa confiance na kaukami nae zaka utongani parisi wanaretewa ngizo yabo kazijatawa ano wa Komori walobo watingo hisha mwaboba wangu unazinji ngazi watawa ushamimi na komoni bufaha
daone jama dawo jukanza na front na mfikirindo haini mjoka hamba au heni mjoka urenda na mrejei dingoni ranzi na mrejei dingoni ranzi bamiti mna ijomba simambanu kaya eyanzaya emzazi yanzaya damu ya hae aswili embangwa kuni embaba yanzaya ya aswili emumbeni awiyo mwelewa hiyo mwelewa yabwekati tirongowe namna hiyo tartibu yokayantu tani toze mradabu au nide yembu. Faites la politique comme vous voulez, comme vous pensez. Fanyez politique namna mjowo na masula mimi na bezono no masula bati mbanu kami kafaniswa na mlo mimi kafaniswa na mlo ngamjojo komante namna mwanzao la hulwa ola sisiwa ola randatiwa ola dode ngamjojo dimdengeza video mdotia ze video na kanizo jana she safara leo yinu ntinu ranzi 1975 atana leo yatu paro badili manongo no awe mavamana wa ubadili sina ujo kubali ukeshijo badile ntinu de mavamana jo badile ntinu de lebumba nezetwabia haini wanzo votewa i argument ajo kanio tinoto kazalina lawe yuntina kawreje dingoni nuna be barnamaji ajo kawelesho wana wa Komoro e kamra parovira armentinu mbuya bezo yafanya yuntina kawreje dingoni alafandwa dingo banda ya armana commentaire wanrabu wa shimafiti we andiena mna wanzao na bezo wanzao ils ont tous calculé mi matezinji mitsidwanga la commentaire mimi mitsidwanga la commentaire kambungu jwanzena mna joka hanza je m'en fous une de téléphone hao neze commentaires zandrabu zanyu e wambokweli na laye ya nafronte vis-à-vis jao daminaye yambe nambe Chacun banda arme téléphone mbra kantu ayanza commentaire yontina ka ukantine de calculer mimi mitido kantine calculer mafita commentaire donc faites attention na mfanye politique ta paroka urongwa banu na cible mru lewo huheya huni cible yonde mana ni huvumbu wao shanga mrudine shelezize wala hamanda we ikaba tsoka wasangwa nzwanjie amjojo habezo mwafanya pia shandu rudi mwambe mana mwafanya enogoti ndo tsoka mwamba mfanya emfanya zabari ewe kardo wangalia ranzi rado fikiri ranzi gere rongoa surtout kamrungu cible mru ufa wezu kiwangu mru bana mbaba hangu njajo subitinje vanuni hude ni ulapize ni utoza dabu shaho hambia ukabufa haeshelea yomjo hambia parce que yonziro hamba hudiwa za nasira karja timizima hamita yonziro sikukabati mru na hadisinda mina aere turu yangu Komore hamadawe eshelea iyo ktijo kaprendenge msohafu nizingare jabo mdorongoa ze conséquences si jati subise hamiche abole woni conséquences jo hujamjo subise hamiche e kam komorazo ya mbilozo ya jujivi wa mimi nti mamjo abezilo fikrani hangu au mru anambiye wonro abirenti ino mbri akausenti ino emru ya kausenti inu sojuha wambeze kweli
kanunga joka ukansi ndo ajentu kange na telefoni yanzana komanteri wa shilaba wa shiujufumo na mdo jondo mwanzisha uzi komanteri za shilaba hizo bezo kartu zikalkule ukaka mtu rishangaza ha komanteri enu jirendo mwanamme na chonlaia shamra tsikentsara ma telefoni ata komanteri au mra heba no namna inarongowe shana komanteri kartu zilanga ikabona amba ndwati pange nkodo armentino tizamba ngamasume ndu yati parenkodo armentino ujoka hanza parenkodo armentino na imwane au mru abale mwana ne mjuhu uende bentinu siwa shashi sima maskini zentizilo harmankodo kwa tsamba yomema abomra jari kreya nkodo wanza sopareni na tsojatende barjo humdunga sabari rangu ntsuna bale kalme lo batsobu hamu wanbona runa tubo pareni na waje watende beka watende ngarjo wadunga ndata uhulwa siswaja uhezwaja je m'en bats le cul kabatimira paronruma mimi kabatimira paronruma tuna kamenye makiesi baruka bat na babuhimrambe minde na hamba wende katina kaudo hanerongwa kabatimira kaudo nabia abole wena mna ndongwa kabatimru dicteyo ngamjojo ufikirizo mjoka hanza ngamjojo habezo mjoka hanza nyinyi zo mono masula hentinu riki harman kodo karna ujo kubali na singarjo hambe mabani hatuka attention baze conséquences ze hija wende jo paye haweche kuna paye we namba mtu karna ujo kubali mbato jarambioka waina tolawa engo jo fanye awelo alala huzisa ambazo jo fanya uparobira armenti inwa baada ya parobira ntinu rambiezo wafanya wakati wakaya armenti jamto tando harma ite yana msajaja hendi mdo atambaba lava dana na ndongo wa mafiti wanyu wao wa ulaba ana komanteri wa shilaba wanyu wao kulaia walaia kawe mwanamme mnaton laia mrana bio kanar sana tetanteti ya himeyambe ni menambe humri aje face à face bamwe weye kotengweni rekange muire kange mwema shaika do banda muoni abozo na kanza nimwambie ni dizo alafunga mzio yabo retention tijonja tirongwa hakuba ntutandongo yaku walanja kahanzani kemle kamwelewa ndizo kamjelewa haya narendelee kama nzomwe hambarambe zangu minja kahanzari kewa yao kazeni mrambeze fikireza hai mrao nezo onu masula shabu mjantu kaya hainu tude ya zali ilo daba ilo chui shaude ya zali no panovea wende mwenzankili wanru andi sodeano la pizanru ondu indisha badila armensinu dachi ezabadili lazi alafanra dube pareni wabengwa fanyo hila wanru arengwa olwaya wafungwa pia mke muhanyu nezekana pesa hanyu alafunga mwanzo mtenkodo armaenti ona abolo namna komanteri bana mudo zaire mudo repete arini mkalkule tsina hovumbale dzina la hanywanyi hangu jikama ba mutoma nani rudu repete ani hairepete mara za timizi 10 ili ntsomvumbua
Katsole wakabanga mwono santum calculer. Kancha jojo huta atale zina ncha jojo lito hanywanyi. Bahinge nje nabe wamzi haja wamba jao. Ngamzio yao. Ntujonja tsedetro.